Good evening, Frala Flaya to Hane Hado Tola Wala Tala Tutupu. Koe whala tau pisinisi kua mana tutupe ha koe tau tala ko longona. Koe mana ki e Officer 4 he whae whenonga ewa ke whakafuakoloa mo whakatū e whalu pisinisi ki loto he mga hoka hawhangi ai. Pe he whala tau pisinisi i kiki, nā kai mitaki ki kisia tau whakahauloanga ha koe Officer whenonga ewa totongi he whakatuwhanu, ka ko lau tolu, lali whakalahi ke mo e tupe ke whakamalikisi ha ki e tau mena moa. Koe ki pule ki he whahinga hua ewa mai he whakatuwhanu leweki, koe li lifu ko toke tā langi pia ia, nā kai whia ia. Nā ka whakatutala deo mo e whahi New Chamber Commerce, whakakisi mai halau tūro tō manatu tupi ki tā manea. Si a manaki o ki whakatutala e mo Hayden Porter, hāka ki sia, mo hāka manatu, koe hānanga hua he hau ki mutuni, ke langa matai ki whakahoho te tangata ki o mai ki mutuni. Ai koe haua ia ki daus bisinisi ke tunga ki bihenga compete atu ki tau bisinisi he tu tau ngata na ko daus ki mutuni. Ka eke kua whanui ki daus tau whangamina bihia, koe hepete hana tuanga, ha koe hana tuanga, ke ngā hua ai me tau tangata bisinisi mutuni, ke langa matai i alau tu. Ai ke bihe ki whakatu bisinisi fuki, ke compete atu moro tūru ki manei ha kone onono he mga hane. Tunga bihe kua diverte hana aononoanga, ke hinga hua bawakini kua haua i ki dause, ke whakahoho te tangata ki umei, ke whakatoronga te tangata ni umei. Ka eke kua nāka i toronga te tangata ki umei, hāko i tau mena nei ko tau here ki hana tonga hua, ai whia. Whai manatu ne kua nā kai māma ha koe whakatutalanga mo e matua nei, puke matakai nanga nei ko Hayden Porter, pia ia ka, ei koe whakatuwhanu niwe ne totongia ia, ka koe tau manatu mai he to tangati whafu, ke māma he to tangati whafu fuki, ko hai ne totongi tangata, ko hai ka talia toa ia ke tau huhu ki ai. Koe matakau na whakatuwhanu niwe, koe whakatuwhanu niwe. Si ka manei ai manatu ke behe, koe tau tupine whaki manu sila ka lau matai ki te marani, whaki mai ke whakatuwhanu niwe, ka lau whakaonga he whakatuwhanu niwe. Si ai manatu ke hako hana manatu, po ke tangata lohi bihia ia ke tutala bihia mai, ke behe ke whakatuwhanu niwe, ke whakatuwhanu niwe ne langa matai atu e whahi ngā hua i he tourism, si ka manei haka na manatu, he hana manatu. Manatu ke whakakisa te behe nei, koe hana ngā hua ki hau ke whakahoho tangata, ke umei ki mutuni, ke langa matai atu bizinisi mutuni, ai koe hau i ke whakatu bizinisi fuki, ke compete atu ki ta bizinisi mutuni nei. Pehe fuki lilifu ko toke tā langi, koe tau ngā hua he whakatuwhanu, ko lata ni ke ono whakamakutu e whakatuwhanu ke tau mena ko lata ke tause, nā kai o kehe, moe whakaweanga fuki ni he whahi whenonga ewa. Tause e lau tūru e tau mena ke lau matai e tau tangata kau mai e ki mutuni, ke ewa mai ki mutuni, ke lau matai ke whakailoa antu ke lau tūru e tau mena ki uki ei, ke lau matai ke whakailoa antu ke tau tangata ia, e tau whare ke uki inu si ei, tau whare ke uki inu kofi ei, tau whare ke uki kaiskurimi ei, tau mena tau haua tau tūru ke uki ahiahi ei, tau mena ke nonofo ei, koe tau ngā hua hai e he whahi ngā hua ia. Ai ki ngā hua he whahi ngā hua ia ke tausi bizinisi, ke lātai moe compete atu ke tau bizinisi a tau tūra kautū, no ka whita he tausi, moe lau matai ni he tau tangata, mai he tau tupe lau tūru, ke tau mai he tau tupe, no ka baro e lau tūru, ka kai tālofa e lau tūru, ke lātai mai lau tūru te tau bizinisi kiki. Uka ia mga ne ke māma kai hana koe manako e ke tausi pihia, haka ki sia, koe tunga bihe koe tau here te he te manei, hana ngā hua bawaki ni hau giei. Koe hana ngā hua bawaki ni hau giei, ke whakahoho te tangata ka mihi mutuni. Koe takitaki he mtakau New Chamber of Commerce ko R.V. Rubin, pehea ia kua whakailoa whoki tuai e lau tolu e tau manatu tupe, ha lau tolu ke he ofisa whenonga ewa. Moe ama mnaki ke whai manatu whakise tau pisinisi ke he whonoanga ke whai tapu ka hau. Ha koe mena lohi ha lau tolu ne manako ki ai, ke whakakise he whai whenonga ewa e tau whakaholoanga ha lau tolu, kua tā langa ke lata moe whale fōu. Pehe takitaki he ofisa whenonga ewa ko Hayden Porter. Koe tau manako hana ke whakahangahang mitaki tau puhala moa koloa moe whakahoho tūlisi. Ke kisia e lau tolu e holo mitaki, moe mitaki ka mai ki a lau tolu ke moa tūmau e koloa ne manako a lau tolu ki ai. Pehe fōki a ia koe tau pulenga he hana a ofisa ke mai ki ke tukua tu whalopisinisi ki loto he whale nei, ke langmataya ki e tau tangata whenonga ewa.
Koe whono ke lata mo e mātuta ki anga he wala tala nei, amana ki ke whakahauko ke awhiawhiua he whahitap kahau, ki he whale tāwha polosea I whanua kola whakamutapatu he Niue Chamber of Commerce. Koe ahonga fua he whahitapu nei, ne whakamnui nei taha pepa fau he ahonga tukolunga, koe TVET, ke lata mo e taha whakaholoanga ke whai puhala ke he e tau whanau aonga ke whiwhili, ke langmataya ki halo tūla tau momui whakaako, mo ngā hua ka osi mai mo tau aonga. Pehe e uru whai aonga ko James Poihanga, koe taha ni a mena anai kua mitaki, ke whai keseanga ke he whoki alo tūle tau whanau, kua mana kua ke tau isi tau ngā hua whakaako, nā kai hoko sia atu, ke tau whakaakoanga ke tau kalapepani, ka mai ke oatu mo whakaako ngā hua ke mo tau puhala ngā hua. Pehe whoki e ulu whaiaonga, ko e whakaholanga nei, ke lata mo e tau whanau, ke he tau wahenga hongofulumataha, ke he hongofulumatolu, kai nā kai la whakanga hua ia, a koe tau manako, ke ngā hua whalataha mo e whakatu whano, mo e whalua tau matakau whakatupe ngā hua. Koe hatau tōla tau mātuta kianga ki he taonanga tufunga, whakamotu haniwe uawhi mo e hongofulumataha, amana ki ke mātuta ki atu ki he awhiawhinai. Ka mua koe pōngu fua ne kua whakahau koe tau whakaholoanga ke lata mo e tau kōli mo e tau leo lolong whakamotu he whaitapu kamale. Puke nāmo e Commercial Centre mo e tau tangata motu pihia mō lau tōlu kua ewa mai. Kua pona taki whakalataha e tau tangata niwe ke whakakisekese e tau taonga kua mua atu e fuluala mo e langona kua taonga ai ki he lota taone e tau leo whakahaki kia niwe. Mahuinga whoki ke kisia mo e longona e tau matakai nanga ko hoko mai, kua whakaonga e tau kupu lolongo, whakaniwe, koe tā puhala whoki anei, ke whakaako atu ke he tau whanau, e kakano he tau kupu, ke o whalataha mo e tau kōli. Koe tau kōli mo e tau lolongo, koe taha ni e puhala, ke whakamau e tau anga mo e tau wangahau motu, mua atu ke lata mo e tau atu hau tupuhake, si kua mitaki whoki ke kisia, e tau matakau whenonga mai kua whakatātā, e tau makaka ke tau kōli mo e tau lolongo. Tau tahe fuluala he tau se maanga e tau kōli me tau lolongo he tau lolongo niwe ne pō. Si tau tahe fuluala e tau kōli mai ka hei alofitonga mo la kepa mo tamkautong. Na iwhai maanga, iwhai kōli maanga he festival whakamua. Taha mene ono neu. Ka koe mena ne mua ki seo ka tunga koa whia lahi tō tangata he motu ka hake kau whakalataha mai. Kua taui mo e tau kōli mai he tamtakau mai he motu. Ki sia whoki tau kōli tuai mo e tau kupu kua hokolo lahi e mahifi e mtakau hatu ngulu. Kua whakawhiawhia ke pō, ke whakatātā e tau taonga motu. Ne whakaosi mo e tau whakatātā e tau kōli mai he mtakau ko hakupu, ko lau tolu whoki ne kua whiwhili, ki hukuia motu ki he whakatātā lahi, ke lata mo e tau whenonga ewa ne whakahoko ki Shanghai he tau kwa mole. Koe tau tanhauanga kua muahaki mitaki, he tau whakaholoanga kua tause ki he taonanga ne. Celebrating the unique sounds, colours and flavours of Niue, as well as bringing Niueans together, is the spirit of the Niue Arts and Culture Festival. Last Monday evening proved the perfect setting
to do just that on stage. Monday evening's Culture Night gave an opportunity for groups to rock the stage with traditional Niuean chants, songs and dances. The evening was opened by Aliutu with a mixture of traditional and contemporary beats. For visiting groups, the concept behind the performance were both for entertainment and educational purposes, with the use of music and dance as a means of teaching the next generation's aspects of the Niuean language as vital part of their cultural heritage. The stage was open to groups to showcase what they have spent months, even years, preparing for the festivals, and for those who came for the inaugural festival, such as the group from Wellington. It was a challenge to improve on previous performances and proved very entertaining. Fortunately for local groups, the perks of living on the island means that the culture and language are part of everyday life, so preparation did not take too much time, but you could see slight differences in comparison to those from New Zealand. The Tamakotonga group took on a more traditional approach, heating up the stage with excitement. But the grand finale was given to the group who represented the island at last year's World Tourism Expo in Shanghai, the Hakupu Young People's Dance Group. For many, it was well worth the wait, as the group did not disappoint, as they pulled out all the stops with invigorating songs and dance, completing a perfectly enjoyable evening out for all. Matataki atu ke tau whakawhiawhianga taonanga tufunga whakamotu niue mai tā whakahoanga whakatata mai whakaliali e tau tau sio seanga sino. Lahi e mana ia mai fulufloa he ono atu ki ai moi laulahi e tau tau se koe tau se ne kua tuitui pa ke tālanga ni he tangata motu. Ke e tau whanga tau sio se sino mai kua kamata ke tau tau se tālanga mai he tau lau kou mai tau lau fisi la kou. Koe tau se whakamua ne kua lahi fulufloala mai alaala fōkia ia ne kua whakatata e tau se ke whakawhiawhia ke tau tangata kise. Koe weweheanga ke ua ke koe tau tau siuseanga sino ke maha he tau misionali kua lahi fulufloala mai lahi e whiawhia ke kisia whalo tau matakainanga mai New Zealand kua whakatata fōki tau tau siuseanga sino halau tolu. Lahi e fulufloala he pōha kua hohoko fōki tau whalala Miss T Niue mo Miss Niue, tunga a Fisiola e kau, Maria Mitimeti, pia foki mo Adora Miss Kea. Laka ke halalau papa ke whakatata e whalu dausi ne kua tālanga paua ki mālau tolu. Tokaua e whuata lolongo mhānei ke tau lolongo hip-hop, taha whuata mai Australia ne kua whano ke hingoa ko Disciple. Ko e weweheanga he tau dausi pāreo ne kua tuitui po ke pipi ke kehe e tau whanga. Ko kisia fōki e mtakau whakatohatoha ngā hua ha taonga niwe, ko watu e halalau papa mwe whakakise halau tula tau tausi, kua kehe e tau puhala tuitui, ka taha ni e ie kua whakaonga. Taha whuata lolongo mai he taha mtakau taha haua ko Smash Proof, mai New Zealand, ko ia ko Tyree tautongia kua tū fōki mai lolongo. Koe taha fufuta ko whakatata e tau tausi sino whakamotu, mai mahauma tu fōki e tau tause ke tau nanga nei. Kau siaki e fufuta tālanga mai he tau koloa noa toko ua alaua ne kua whakatata e tau tause. Kua whakakatoa toa e pō moe tau lea mahofi mai he mtakau Whatever Band, mai amanaki ke whakatu mau e tau malalo ke tau ngahua ke tālanga e tau koloa mena tui ke lata moe tau whiawhia I mua. Koe te whanadau niwe talhaua I whawhi motu ne hoko mai alau tolu ke whamli kisi ha ke tau tufunga. He tau nanga tufunga niwe uawhi moe hongfulu mataha. Pehe whalu tangata talhaua koe mitaki haia ke liu matutaki mai alau tolu ke tau puhala motu ke iloa ko alau tolu koe tau tangata niwe molioli mo ki sia e ohi he alau tolu a tau matohianga.
Pe whalu whiawhia lai ako ki sia motu mai whalu tau mena ko ki sia ni ke pepa, ka kua hoko mai, moi whakamoli e tau mena ia. Whakamu tu tala molo tole tau tangata niwe kua matutaki atu e tala hau he motu, moi pe matua tāne ko tingi lau nes, ko ia koe niwe a tātā. Ka koe whakamola ia anei, he hau ki niwe, moi tuku ke he mata e tau whamatalanga, he hana tau matua ke tau kai whakamotu, tau mahani motu moi whalu foki. Pehere e plotu lolongo ko Malcolm Lakatani kua lata ke whakahoho e tau niwe no nofu motu, kua ohoa ke tangata koe loa ko ia ko niwe. Moi whakahoho ke lata moi tau tāleni lolongo moi tau tufunga whakamotu. Mai am takau Oceans of Angelics, whia lohi halo tolu ke liliu mai, ke motu moi halo tolu tau manatu ko manako, ke matutaki tu mau ki niwe. Koe tau kise hanga ke he tau nanga tufunga ni whakamotu ha niwe uafe moi hangafulu mataha, kua whakatutala e tau matakau tau taki molo tolu kua mai ke kauwhalataha ke he tau nanga ke kise ki ai koe heingoa e tau mena, kua lata ke whakahanga mitaki, poki hiki ke lata moi tau nanga he tau I mua. Whala manatu kua pehe tahamatu whine, kua lata he tau nanga nei ke tātu ki New Zealand, hako takolonga I tau niwe I New Zealand, mai manako whoki ke kauwhalataha ke whakaholoanga. Nā kai whai tangata, kua talia ki he manatu nei hako pe, e laulahi koe tau nanga nei kua lata ni mō niwe. Ke mai ke he tau niwe ki liu mai ke motu, ki sia tause, moi tause tanga hua motu, tau mahani whakamotu moi tau wanga hau motu. Nā kai lahi e tau manatu nā kai whiawhia, koe tau mena ni ko manako, ke liliu kisi ki ai koe tau puhala whakailoa ke tau whakaholoanga. Tokolonga lahi kua pehe, manako lahi alo tolu, ke liliu mai he tau uafe moi hangafulu matolu. Hana tau tolu tau wala tala tutupu ki lata ia moi a whiawhinei, tuku atu whoki e tau manatu whakamnuena, ke alo tolu tau matakai nanga ko tutu, ke he vilianga lahi a whaium mai e whai whakploa.